Ngiyabingelela kakhulu bazalwane thina sonke egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngalezi imfundiso. Kuningi esesikuzwile, kuningi esikufundayo. Siyakhula, impilo zethu ziyashintshwa. Sesizwile bazalwane ukuthi kuhlanjululwa ibandla. Siyaphuma kuma-world systems. Sipheleliswa embusweni kaNkulunkulu. Sonke thina singabantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi kule video ke sibuke umbuzo obuzwa abantu abaningi othi siphila kanjani uma sesiphumile ku-world system. Uma ngabe umbuzo uthi siphila kanjani usho esigabeni sokuthi angithi phela besifunda ngapha ku-world system bekusetshenzwa manje since sesiyazi ukuthi imfundo yalelizwe i-corrupt, imisebenzi yalelizwe i-corrupt, then manje sesingapha embusweni kaNkulunkulu ngokuphelele. Umbuso kaNkulunkulu uzimele, umbuso kaNkulunkulu uphelele, umbuso kaNkulunkulu wanele. Ayikho into eshodayo kuwo, konke esikudingayo siyakuthola kuwona. So umbuzo othi ke siphila kanjani uma sesiphumile kwi-world system, uqondiswe ekuthenini ngakube ezemfundo zime kanjani embusweni kaNkulunkulu, ngakube ezamabhizinisi zime kanjani, ngakube siyathenga, ngakube siyadayisa, ngakube siyafuya, senzani, sesiphumile-ke kwi-system, then what next? Impendulo ithi kuMatthew chapter 6 verse 33, funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke lokhu kuyakwenezelwa kini. Kuqala masiphuma sidela konke okwama-systems alelizwe, sifuna umbuso kaNkulunkulu ngempilo yethu yonke. Uma ufunda uMark chapter 12 uverse 30 no-31 uthi uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho, ngawo wonke amandla akho, ngawo wonke umoya wakho, ngawo wonke umphefumulo wakho. Inhliziyo, ingqondo, amandla, umphefumulo, umoya. Bese uthanda umakhelwane njengalokhu uzithanda wena. Sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Sifuna ukuthi yini ethokozisa uNkulunkulu, yini ejabulisa uNkulunkulu. Sibuyele entandweni yakhe, sibuyele ecebeni lakhe, sibuyele ezwini lakhe. Siyakudela konke lokhu oku-corrupt. Ukufuna umbuso kaNkulunkulu ikhona okusenza sibe safe. Uba safe mawufuna umbuso kaNkulunkulu. Ufuna ezwini likaNkulunkulu ngokuthi ufunde izwi kaNkulunkulu, ngokuthi ufundiswe izwi kaNkulunkulu. Mase ulifundisiwe izwi kaNkulunkulu uyaqhubeka ukhula, uyaqhubeka uyithola ukuthi ubani embusweni kaNkulunkulu, lini icebo likaNkulunkulu ngawe. Uyaqhubeka uzithola ukuthi yiphi igift, yiphi inkonzo uNkulunkulu ayibeke kuwe. Then uyakhula ukuthi ke embusweni kaNkulunkulu yiphi irole uNkulunkulu angibizele yona embusweni wakhe. Ngiyisiphi isitho somzimba emzimbeni kaKristu Jesu. Umbuzo uthi siphila kanjani uma sesiphumile kuma-systems alelizwe. Siphila ngokuthi kuqala sifune umbuso kaNkulunkulu, ngokuthi sifundiswe imiyalo kaNkulunkulu, sikhohlwe ikho konke okunye. Lithi ke maliqedela leli vesi ukuthi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Ikuphi khona? Lokho esikudingayo phela empilweni ukuze siphile enyameni. uNkulunkulu bese engezela ukuthi ke right, ukuze uyiphilise physically, isiphi iskill onaso. Uyaqala uNkulunkulu angezele. Izinto ezidingayo physical, material, uNkulunkulu uyaqala angezele. Uya-add ngenkathi ufuna umbuso kaNkulunkulu, uNkulunkulu uya-add. Uyena uNkulunkulu ngendlela yakhe ngesikhathi sakhe uletha izinto ezidingayo ezizokuphilisa wena njengomntwana wakhe. Wena nje you keep on focusing ukufuna umbuso kaNkulunkulu, then uNkulunkulu uyazi ukuthi okay, lokhu uyadinga akulethe uNkulunkulu, lokhu uyadinga akulethe uNkulunkulu. Along the way, from the start awuyihluphanga ngezinto eziningi. Ufune intando kaNkulunkulu ephelele ngempilo yakho, ukuthi uNkulunkulu ufunani, ufuna siphile kanjani, ufuna senzeni, ufuna simenzele ini. Ufunda izwi lakhe, uyathandaza, uyacela ukuthi uNkulunkulu akusize,
ukwazi ukuligcina izwi kaNkulunkulu ulenze uliphile kube i-lifestyle yakho ngayo yonke indlela, uyiqaphele yonke into oyenzayo la uhamba khona ukuthi uyalenza izwi kaNkulunkulu. That's how you seek the kingdom of God and his righteousness. Then uyalalela abanye abathunywa uNkulunkulu bahlole ngokwezwi kaNkulunkulu, uyathandaza uzila ukudla, ufunda imibhalo engcwele, uqaphele ukuphila kwakho konke, mentally, emotionally, spiritually, physically, materially, uyaqaphela ukuthi uNkulunkulu uyamthokozisa yini, ukwenza ngale ndlela uNkulunkulu akufunayo. Umsebenzi bazalwane impela kusiza thina lokho ukuthi ngenkathi simfuna uNkulunkulu ezwini lakhe, simfuna uNkulunkulu entandweni yakhe, emthethweni yakhe, izwi kaNkulunkulu liyasigeza lesihlambulula. Ithi inkosi uJesu ngezwe ngilikhulume kini senihlambulukile. Uma ufunda uJohn chapter 15 uqale lapha kuverse 1, ngezwe ngilikhulume kini senihlambulukile nini. So ngenkathi silifunda izwi likaJesu sivula inhliziyo, simfuna uNkulunkulu, sifuna umbuso wakhe, sifuna intando yakhe. Mhlambe masithi siyalifunda izwi kaNkulunkulu uze uthi liyangisola, kufuneke uphenduke uxolise uNkulunkulu, yikho wehlambulula lokho. Umoya Ngcwele akuconvict ukuthi lapha wenzanga kahle, then uphenduke. Yabona njengoba abaningi bethu lana sebezwile ngendaba yokuhlanjululwa kwebandla nokuphuma kuma-systems alelizwe asingcolisayo, then sebeconvictekile abantu, sebehlabekile abantu, manje bayaphuma. So-ke umbuzo lona kusola ngo-2010 umuntu eqala lolu hambo lokudela konke okwalelizwe ukuphuma ama-systems alelizwe obulokhu uvukele njalo. So I believe ukuthi sekuyisikhathi njengoba-ke manje ngikwazi ukuthi-ke ngenza ividiyo ezokhuluma ngqo ngalo mbuso lowo ukuthi siphila kanjani mase siphumile kuma-systems alelizwe. Okay, ngicabanga ukuthi clear impendulo, ukuze ube safe, funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ngempilo yakho yonke, then bese umkhola uNkulunkulu, uyikholwe inkosi uJesu mayithi konke lokhu kuyonezela, ukukholwe lokho ukuthi kuyonezela. Mina sengikhuluma ukuthi uNkulunkulu sengisizile entweni eziningi, senginayo experience, sengikubonile, angisakhulumi nje ukuthi ngifunda iBhayibheli kuphela, sengikhuluma ukuthi sengikubonile, sengikhuluma ngento ewufakazi uphathekayo ukuthi ngiwufunile umbuso kaNkulunkulu, ngayihlupha ngawo ngokuthi ngifunde izwi kaNkulunkulu, ngihlole, ngilicubungule, then ngithandaze makukhulunywa kusenkonzweni, kushunyayelwa, kufundiswa, kufakazwa, ngiyalalela, ngihlole ngezwi lokho kushoyo ku-aligned with the word of God, kuhambisana nezwi kaNkulunkulu, ngilalele, ngithatha okungakhayo, kwenkathi uNkulunkulu mayekhuluma ngomunye umzalwane, lapho ngithola isambulo esithile ngezwini, umoya Ngcwele angirife ezwini, ngiyazihlola mina uqobo uma sengilifundile izwi kaNkulunkulu ukuthi ngimcela umoya Ngcwele ukuthi ngikwazi ukulenza lokho elidimandayo ngikwenze, nalokho inyama yami ekubona kulukhuni ngiyamcela umoya Ngcwele ngimnxose ukuthi akangisize. Right, ngakube-ke siyasebenza yini mase sidele konke saphuma kuma-systems alelizwe? Impendulo ithi yebo, siyasebenza. Ngakube siyathenga yini? Yebo siyathenga. Sithenga kuphi? Ngoba phela siphumile kuma-systems, yonke into i-system yalezi engcolile. Sithenga kuzo izitolo zabantu abangakholwa ngoba sisekhona la emhlabeni, asikhishiwe la emhlabeni, kodwa sikhishwe empilweni engamthokozisa uNkulunkulu. Iyo lesibiza ukuthi i-world system. Yini i-world? What is the world? Liyini izwe? Izwe abantu abangenawo umthetho kaNkulunkulu, abangenayo uNkulunkulu ophilayo empilweni yabo. Then yini i-system? I-system indlela yokwenza izinto ngokwemthetho abayishayele yona bona, nemimiso, nezimiso, nemigomo abayimisele bona abantu. Bekuthatha phi na ngoba phela abanawo umthetho kaNkulunkulu? Obvious, influence kaLucifer, uSathane. So-ke leyo mpilo-ke ibizwa kuthiwa i-system, indlela yokwenza. Then mawuthi uyayifunda, mawuthi uyayibuka le ndlela yokwenza abaphila ngayo abantu, indlela abenza ngazo izinto, konke nje lokho kuthiwa kuhle emhlabeni akunankinga. Mawuthi uyakubuka ukuqhathanisa nezwi, uhlola izwi kaNkulunkulu, uyaphambana nezwi, uyaphambana nemiyalo nemithetho kaNkulunkulu, njalo kusesifundileke kwamanye amavidiyo. So-ke manje-ke sesiphumile-ke kulezo ndlela-ke. La embusweni kaNkulunkulu kuyasetshenzwa. Kanti siyalikhuluma nje language bafethu ukuthi ngisawukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Lo msebenzi kaNkulunkulu-ke manje usuzowenza ungasawuxube nalutho olunye. Awusamixile manje. Usuhlukanisela uNkulunkulu ngokuphelele.
Hayi ukuthi lokho kwabantu abathi ngibizwe uNkulunkulu special, ngiyeke umsebenzi, ngiyeke ukufunda ngenxa yokuthi ngibizwe uNkulunkulu. No, wonke umuntu osindiswayo uyaphuma kwisystem yalelizwe ngokwezwi likaNkulunkulu. That's why ithi iNkosi uJesu mase nibenzile baba ngabafundi, niyabafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Ngithi uMatthew 28 verse 19 and 20, niyabafundisa. Ngenkathi umfundisi umuntu uyamenza ukuthi abe yilento efundwa uNkulunkulu, ethandwa uNkulunkulu, ba umfundisa iy'ndlela zikaNkulunkulu, umfundisa iy'miso zikaNkulunkulu, umfundisa ukucabanga kaNkulunkulu, umfundisa ukuthanda kaNkulunkulu, umfundisa ukufisa kaNkulunkulu. Manje umfundisile umuntu and ukufundisa kuyi-instruction, instructor, ukuthi uma instruct umuntu ukuthi nansi indlela okumele wenze ngayo ethandwa uNkulunkulu, then lo muntu mabe obedient, elalela, ube sekwenza lokho asekufundisiwe, then ukuphila kwakhe-ke, isystem yakhe, indlela yakhe yokwenza izinto ayisafani-ke manje nale yomuntu ongafundisiwe, ongasiyena umfundi kaJesu. So-ke uJesu wabalandela abafundi bakaJesu bamlandela uJesu full time ebafundisa. uJesu uma besevukile kubafileyo esenyukile ezulwini, bagcwaliswa ngoMoya Oyingcwele, then baqhubeka baba full time, abakaze babe part time. So uma ithi iNkosi uJesu hambani nenze izizwe zonke abafundi bami, ubenze kanjani uJesu abafundi? Then ubenze ngokuthi bashiye izinto ekade bephila ngazo, imisebenzi ekade beyisebenza, bazoqala phansi bafunda, baphuma ngisho emasontweni ekade besonta kuwo ngoba babe ngasafuneki, ngoba isifundiso esifundiswa emasontweni isifundiso esiwukusonta, esingayenzi intando kaNkulunkulu. Then-ke baphuma, esikhathi bephuma belandela iNkosi uJesu, ngisho kuthiwa sebeyathanda ukuthi babavakashele ngale nabasamukeleki, ngoba into abayikhulumayo ayisefani nento ekhulunywa yilaba laba baphume khona emasontweni, emasinagoge. That is why-ke abantu ababe-persecutor abafundi bakaJesu yibo laba abakholwayo, abaFarisi nabaSadusi, teachers of the law, the lawyers, yabona, the leaders of Israel, of the Jews. Yibo laba babe-persecutor abalandeli bakaJesu. Yindaba na, ingoba ukwenza kusafani, isystem ayisefani, indlela yokuphila ayisefani. Ihlukiswa yini? Ihlukiswa ukuthi laba bakaJesu sebefunde lokhu ukababa uNkulunkulu osezulwini, kanti laba basaqhuba ngendlela yabo namasiko empilo abo emhlabeni. Mawufunda uMatthew chapter 15 verse 2, nidelela nichitha imiyalo kaNkulunkulu ngenxa yamasiko enu. So-ke indlela yokuphila emhlabeni, khona indlela engamasiko amiswe ngabantu, akhandwe ngabantu. So-ke siyasebenza embusweni kaNkulunkulu, siyathenga sidayise embusweni kaNkulunkulu, siyawenza amabhizinisi embusweni kaNkulunkulu. Ufunde, ngiyakhuthaza ukuthi akubuke impilo kaJesu nje bese ubuka impilo yabapostoli beshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu encwadini yezenzo, ubuke abantu ababephenduka, sebephendula abapostoli, then bese uqhubeka ney'ncwadi zonke ze-New Testament, ubuka impilo yakhona. Sizothi qaphuqaphuke kancane sibuka amavesi-ke aphendula kahle ngqo lo mbuso, ngoba sengishilo ukuthi siyasebenza, siyadla, siyathenga, siyadayisa embusweni kaNkulunkulu, sesiphumile kuma-systems alelizwe. Kodwa lokho asisakwenzi manje ngendlela nangomcabango wasezweni, ngoba ezweni uma bekwenza banomoya we-selfishness, banomoya we-greediness, banomoya we-pride, banomoya wokushow offer, yabona, banomoya we-competition. So ba-materialistic. So izinto eziphathekayo kubona ezweni ziba yithixo zabo, yabona, ziba ngama-idols abo abawakhonzayo, ukuthi umuntu uma esenezinto eseqoqile uyakhukhumala, aqhoshe, yabona, abhuste, yabona, akhompithe ukuthi sengiyamdlula ubani, yabona, angenwe i-pride. So inhliziyo yakhe ikhukhumale, idelele, ipike. So umuntu uma besenezinto kulo mhlaba, that's why iNkosi uJesu ithi-ke ukuze ukwazi ukungilandela, dayisa konke onakho, wabela abanjani, abampofu, so that uzokwazi ukungilandela, uqala impilo entsha sha. So-ke ngokwezwi likaNkulunkulu, uma ufunda laphana kwabaseThesalonika besibili chapter 3, siqala ukufunda kuverse 5, right? Siphendula umbuzo ukuthi siphila kanjani uma sesiphumile kwisystem yalelizwe, siphila kanjani
umuntu lofuna ukuthola isithombe, iclarity ukuthi ke sengidela konke manje ngiyarizana kulo msebenzi, ngiyarizana ezikoleni emfundweni yalelizwe, ngiyarizana kuma business alelizwe, kuma celebrations alelizwe, kuma entertainment alelizwe, ngiyarizana kuyo yonke into, ngiyaphuma kuyo into, ngiyakhwitha, ngiyavalelisa. Then manje ke sengizophila kanjani ke? Right, ufuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ngempilo yakho yonke. Then along the way uNkulunkulu uyangezela izinto oyidingayo ozophila ngazo, and uNkulunkulu odecide ukuthi wengezela kanjani kumuntu nomuntu, including nekhono lakho, umsebenzi wakho uNkulunkulu uyangivulela wona ozowenza spiritual embusweni kaNkulunkulu ngokwesiphiwo sikaMoya Ngcwele, ngokwenkonzo ministry uNkulunkulu akuphe yona. Then bese kuthi physical ngokweskill uNkulunkulu uyangezela. Then along the way ufunda ukhulu umfuna uNkulunkulu uyingcwelisa, uyihlupha nje ngentando kaNkulunkulu, uyihlupha ngezimiso zikaNkulunkulu. Then uNkulunkulu bese ilethe into ukuthi hawu sengiyaqonda manje, hawu nakho engikwazi ukwenza futhi ngikwenza kanjani, akuxabane kanjani nentando kaNkulunkulu necebo likaNkulunkulu. Uyakufunda lokho endleleni, uNkulunkulu uyangezela, uyakubona ukuthi la usu-ready, lokhu usukutholile, lana usu-ready, then sengafaka lokhu. Wena nje ukholwa uNkulunkulu lokho akushilo, ukholwa ngeNkosi uJesu lokho ekushilo ukuthi uzongezela. Yamukela lokho ukuthi kuzongezela, ulindele isikhathi lapho ubona khona. Ngikhuluma ngento, ngifaza ngento esengiyibonile iyenzeka. Ngathi mangidela konke ngo-2010 ngafuna nje umbuso kaNkulunkulu, ngizila ukudla, ngifunda izwi, ngilihlola, ngiyalalela imfundiso zezwi likaNkulunkulu, nangey'nceko zakhe ayithumile ngiyalalela, ngiyahlola imibhalo engcwele, ngiyafunda ama-study Bibles, ngiyalicubungula izwi likaNkulunkulu, ngiyathandaza, ngiyahlinza ngalo, ngiyafakaza ngoJesu. Then along the way hayi lokhu kuhleli kimi, ngikakwenza lokhu, yabona, ngikakwenza lokhu. Oh okay, lokhu uma ngikwenza kanjeni? uNkulunkulu uyayiveza ukuthi okay sekuyisikhathi manje ukuthi uyangivumela ukuthi lokhu ngikwenze, ngikwazi ukuthi ngiyolima, ngikwazi ukuthi ngidayise, then ngikwazi ukuthi ngiyiphilise. But ingqondo yami uNkulunkulu uyangisiza kuba ngifuna umbuso wakhe, uyangisiza ukuthi ingabi occupied kakhulu ngezinto lezi ukuthi ngizodlani, ngizophathani. So uNkulunkulu uyayiletha into ngaleso sikhathi. Kunendlela nje bafowethu along the way isikhathi ukukhula ozofunda ngayo. Right, kwabaseThesalonika abesibili chapter 3 uverse bani, siqala kufunda kuverse 5, abesibili kwabaseThesalonika from verse 5. Sizobuka lana umphostoli uPaul from verse 5 egameni lika Jesu. Kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha okwakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla? abaseThesalonika besibili. Okay, abaseThesalonika besibili chapter 3, ngiyaxolisa ngizofunda ulimi lwesiNgisi, uverse usiqala kufunda kuverse 5. May the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. Verse 6. In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers, to keep away from every brother who is ill and does not live according to the teaching you received from us. Okay? Ziqheliseni kumuntu bazalwane ovilaphayo, oyivila, ngokwesifundiso esanifundisa sona. Okay? Ngiyacela ke nina-ke lento bazalwane. Ubani lo okhulumayo lana? Umphostoli Paul. Uvelaphi? Uvela ezweni sakwaJuda noma uvela ezweni sakwaBenjamini? Ungubani? Ngokwempilo endala kade ngumfarisi, teacher of the law, lawyer, engumHebheru wamaHebheru. Siyakwazi konke lokho. Wakushaya indiva konke okade kuyinzuzo kuye ngenxa yobukhulu bokumazi uJesu Kristu. Right, usho ukuthi-ke wathi mayesesindisiwe wadela konke, waphuma complete kuma-systems omabili, i-system yenkolo yakhe, ye-religion yakhe, i-Judaism, waphinde waphuma futhi kwi-system yezwe. Vele ingem-affectile-ke i-system yezwe, yena njengomuntu wayegcina umthetho kaNkulunkulu, lawyer, ene-law kaNkulunkulu. Vele le system yalelizwe engem-affectile yena. So wakushaya indiva konke, wadela konke. Now lo muntu-ke wafuna uNkulunkulu impilo yakhe eningi, iminyaka eminingi efuna umbuso kaNkulunkulu. Eseqala manje eseyiqonda ukuthi ubani. Nasi skill ayenaso, wayethunga amatende, edayise.
kodwa full time in the ministry, full time emsebenzini kaNkulunkulu esebenzela umbuso kaNkulunkulu. Lapha ashumayela khona wayeshumayela ivangeli ukuthi abantu abazindele njengoba esho la kuverse 5. Uyabuza verse 5, may the Lord direct your hearts into God's love, okay, into God's love, all right, into God's love and Christ's perseverance in the name of the Lord. Okay, uma ngabe ushumayela uJesu Kristu ekupheleleni kwakhe ukuthi abantu abakholwe inkosi uJesu bangene baphelele embusweni kaNkulunkulu. Ziningi incwadi esingayifunda zaPhostoli Paul ebhale lokho. So manje uyabafundisa ke laba sebedele konke njengaye uMphostoli Paul abashunyezwe nguye ukuthi ke la embusweni kaNkulunkulu siyasebenza. Ma umzalwane ethi ke uzodela konke arizana shiya umsebenzi walelizwe, vele abaningi babengenakho ukuthi bangaphansi komsebenzi wezwe noma ukuqashwa, then kodwa babeyisebenza, but kwakubiza ukuthi bashintshwe imentality, bangasebenzi ngendlela yokucabanga kwalelizwe kodwa basenze ngendlela yokucabanga kwasembusweni ukuthi usebenza kanjani uthokozisa uNkulunkulu. So ke mawukhona umuntu ozoba ne-excuse sokuthi mina ngidele konke ngince kaNkulunkulu ngisisebenzi ngisikhonze avelaphe, uthi-ke ziqhelaniseni-ke kulowo muntu lowo. So meaning kuyasetshenzwa embusweni kabani kaNkulunkulu, ukhuluma umuntu, kufundisa umuntu oyazi kahle lento. uMphostoli Paul asoyinaka lento bazalwane ukuthi mangabe sifundiswa kaNkulunkulu uqaphele ukuthi lifundiswa ubani, impilo yakho yazi ube clear ngayo ukuthi injani, so that akushoyo uzokuqhathanisa nempilo yakhe. Then ke bese wena ma kusefuna ukuthatha isinqumo uqonda ukuthi ubani okhulumile, ubekhuluma ngani, and u-expect ukuthi wena-ke ma isekhulumile kuwe wena ureacte kanjani. Sikuqaphele lokho ngoba khona abantu abazidefenda ngempilo kaMphostoli Paul kodwa bona bengaphilisi kaMphostoli Paul, bekhotha izinto ey'shiwo uMphostoli Paul kodwa bona bengazenzi. Sikuqaphele lokho bafowethu. Okay, khona abantu abangasindisiwe umuza umuntu ethi lithi iBhayibheli wathi uMphostoli Paul singakhohlwa abalele, yabona, bamisquote and athatha izwi elishiwo uMphostoli Paul oyengabakhonzi abalele, oyengabakhonzi abafile, then kunesimo ekhuluma kusona, ekhuluma kubantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, but lizokhothwa umuntu ongasindisiwe. Bese kuqhamuka umuntu ongadelile konke, othanda izwe nezinto zalo, ofuna i-prosperity yalelizwe, umuntu o-materialistic, then akhotha amazwi kaMphostoli Paul. Then kanti uMphostoli Paul impilo ayikhuluma wayekwenye iposition yokudela konke, elilandela uJesu Kristu, efuna umbuso kaNkulunkulu, esembusweni kaNkulunkulu ngempilo yakhe yonke. Bese kuzokhotha umuntu ongayi-experience ngempilo enjalo, obhizi nje ngemnako yalelizwe khona esindisile. Asiqapheleni lonto bafowethu egameni likaJesu. Okay, uthi-ke who does not live according to the teaching you received from us. Kunesifundisi enasithola kithi njengoba sinishumayeza uKristu, sinishumayeza umbuso kaNkulunkulu. Kunesifundisi enasithola kithi ukuthi-ke la embusweni kaNkulunkulu siphila kanjani. Siphila ukuthi siyakhuthala, siyasebenza imisebenzi yezandla ngezandla zethu, but siyisebenza senza intando kaNkulunkulu, sinothando, sithembekile, singekho greedy, singekho selfish. So ama-principles ombuso kaNkulunkulu uwafundisile, angikho-ke kona namhlanje. Ngikule nto ukuthi siphila kanjani embusweni kaNkulunkulu sesidele konke saphuma kuma-systems alelizwe. Okay, right, verse 7, for you yourselves know how you ought to follow our example. Yezwa-ke ukhulunywa kubantu lana abashunyezwe umuntu owaphuma complete kuma-systems alelizwe, religiously, secular, waphuma waba ngumfundi kaJesu ngokuphelele, waba yinceku kaKristu ngokuphelele. So-ke manje ufundisa abazalwane abashumayezile imphathe kubo, abane-impartation yakhe, ngoba isikhathi eshumayela efundisa bebemuhla bethatha lokhu ayikho. So usethi ngale ndlela esinifundise thina sibe isibonelo kini, asikhulumi into thina esingesona isibonelo kinina. So-ke manje abantu bebekhothela leli-verse-ke balimisquote, balimisinterprete, then bayidefende ngalo kanti bayayilimaza ngokwenze njalo. Okay, right, for you yourselves know how you ought to follow our example. We were not eager, besingavelaphi, when we were with you, verse 8, nor
did we eat anyone's food without paying for it? Okay, umbuzo uthi-ke siyathenga yini, siyadayisa yini? Yes, embusweni kaNkulunkulu siyasebenza izandla zethu, sidayise, sithole imali, siyisebenzise imali embusweni kaNkulunkulu. Nangu uyasho ukuthi bengathathi asebenzise i-right yokuthi uyinceke kaNkulunkulu, uwumpostoli kaNkulunkulu, bengasebenzisi i-right ukuthi kufanele ukuthi bamondle, kodwa ubesetha i-example ngokuthi yena azisebenze bese ethenga ukudla, akukhokhele ukudla, akukhokhele, kusho ukuthi ubekuthenga ukudla, ubekuthenga kuphi? Ubekuthenga kuzitolo ekhona emhlabeni. Ingakho kuba seKorinte uthe noma yini nithengayo nihlambulule. Ingakho kuTimotheo uthe ensukwini zokugcina bazothi abantu asingakudla ukudla uNkulunkulu akudalileyo, kanti uma sikwamukela ngokubonga sikubusisa, then siyakuhlambulula. Sikuhlambululani? Ingoba sikuthenga kubantu abakuphatha ngezandla engcolile, nama-altari kaSathane, ama-altari ombuso obumnyama. Masikuthenga-ke thina siyakuhlambulula, right? Uthi-ke wayekhokhela ukudla. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. Besisebenza ubusuku nemini, sisebenza ubusuku nemini, sizikhandla. Kusho ukuthi emini abantu yila betholakala khona bebishumela ivangeli kaKristu Jesu, ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ivangeli lensindiso, ivangeli lombuso wezulu. Then ebusuku ukuthi unothi bambe bayolala, bahlale emsebenzini wezandla, bathunge so that bezokwazi ukuthi badayise mabethola ithuba bese bethenga ukudla bakwazi ukuthi baphile. He set an example. Umpostoli Paul waba i-leader ehamba ibonisa ishumela ngokuthi yona ibe isibonelo. So ukufundisa kwakhe wayefundisa ngempilo yena, angasebenzisanga i-right ukuthi ufanele ukuthi ngondliwe nini abazalwane, but angilisebenzisanga leyo right ngoba umpostoli Paul mayifana nevangeli likaJesu Kristu, athathe uJesu Kristu ngqo, angalinikezwanga umuntu. So-ke wayefunda kuJesu, ebukela kuJesu. Ingakho ngithi u1 Corinthians mangaphosisi ngikhohlile chapter bani la ethi khona imitate me as I imitate Christ. So yena ubukela kuKristu besenza exactly lokho okwenziwa uKristu, noma lokho impilo uJesu ayiphilile, wenza uphila leyo mpilo, wenza sure uphila leyo mpilo, so that mabembuka abantu utholakala ukuthi mabebuka impilo kaPaul beqhathanisa befunda iBhayibheli, befunda impilo kaJesu eBhayibhelini, utholakala ukuthi uPaul uphila impilo ephilwe inkosi uJesu. So-ke manje mayithi-ke imitate me because I imitate Christ. So ukulingisa kwakho uKristu kuyena wayekwenzela ukuthi yena uqobo athokozise uNkulunkulu, at the same time abantu ashumela kubo bakwazi ukubukela kuye, angagcini ngokukhuluma kodwa bayibone impilo ayiphilayo ukuthi ngempela impilo ayiphilayo impilo kaKristu Jesu, right? Uthini-ke? Uthi-ke okay, sasebenza ubusuku nani, we worked, siyasebenza embusweni kaNkulunkulu, siyawudela umsebenzi walelizwe ocorrupt, siyayidela imfundo yalelizwe corrupt. But masiza ngapha sifundisa intando kaNkulunkulu, sifundisa imithetho kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu, sibe ngcwele, izwi kaNkulunkulu isikhathi selifunda liyasigeza, liyasihlanza, lesihlambulula, sibe ngcwele. So-ke ngenkathi-ke sesifundile siphinde futhi sisebenze, siyagqoka, sithenga iy'mpahla, siyakha izindlu. Uma uJesu engakabuyi ma kufanele ukuthi uyakhe indlu, uyayakha indlu, uthenga i-material esitolo, then uhambe uyothenga ey'tolo zabo abezizwe. Impilo iyaqhubeka kuwukuthi sesiguquliwe isimo sethu, ingqondo yethu siyintsha, ngoba sesihlolisisa okuthandekayo, okuhle nokupheleleyo okuthandwa uNkulunkulu. Uma ufunda amaRoma chapter 12 verse 1 kuya 2. So sesihlolile manje ngoba usufundisiwe, usuyazi uNkulunkulu uthandani, yini ethokozisa uNkulunkulu, yini ephelele ngokaNkulunkulu, ngokwe-judgment, ngokwahlulela kaNkulunkulu. Then konke okwenzayo manje emhlabeni uphila, ushumayela ivangeli, uphila ivangeli, uphila intando kaNkulunkulu, i-lifestyle yakho ukuthosa uNkulunkulu, ukuthanda uNkulunkulu, uyihlukanisela uNkulunkulu. Then physically kuthiwa uyasebenza but ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi wakho physical. Even kuthiwa uyathenga, okuthengayo udumisa uNkulunkulu nangakho. Right, okay, we did this not because we do not have the right to such help, but in order to make ourselves a model for you to follow. Besinayo i-right ukuthi nisondle nina, nisinakekele, kodwa saliyeka lokhuzana, we deprived ourselves of that right. Sazincisha ilungelo, sayincisha lelo lungelo kithina lokuthi nisondle, ngoba sasifuna ukuthi impilo esiphilayo kube yiyona enizoyilandela. Yezwa-ke?
Yabona? So to make ourselves a model for you to follow, a model to follow. So besiphila impilo ukuthi thina sihambe phambi kwenu nisibuke nibukele kithi ukuthi nayi indlela yokuphila. Lento ebalekile ukuthi uma uthatha isinqumo embusweni kaNkulunkulu ngokukholwa kwakho kube khona abantu phambi kwakho obukela kubo, and uma ubahlola labo bantu uyabahlola labo bantu. Lithi izwi kaNkulunkulu ibandla laseThessalonika liqhathaniswa neliseBriya laphana ngisazi ukuthi liphi noma laseThessalonika babehlola ukuthi into eshiwo abapostoli babe ngevele bathathe nje, babehlola ukuthi imibhalo ithini, kunjalo yini, including yena umpostoli Paul babemhlola. Uyahlola umuntu, kufanele kube nomuntu ophambi kwakho, then lo muntu ophambi kwakho uma eqonda ukuthi embusweni kaNkulunkulu kufunakalani, esefundisiwe ewufuna umbuso kaNkulunkulu, ewuthola, embulelwa wona, bese yawuphila, eyiphila impilo yasembusweni kaNkulunkulu, lo muntu bese ehamba phambi kwabantu ke bese kuba nabantu ababukela kuye, abe yimodeli kubo, abazoyilandela abantu ukuthi nansi indlela yokuphila. So ke nalo muntu uma iphenduka kufuneka amthole umuntu azobukela kuye. So ngoba lona ubukele kuKristu, okay, for even when we were with you, we gave you this rule: if a man will not work, he shall not eat. Sanikeza lo myalo ukuthi isikhathi sisenani, ma umuntu engafuni ukwenza njani, ukusebenza, makanjani, makangadli. Alisho ukuthi uma engafuni ukuqashwa, alisho ukuthi uma engafuni ukuya esikoleni sezwe sabezizwa, alisho lokho. Abantu basuke bathatha izwi kaNkulunkulu balifithe ey'nganekweni zabo ngokungaqondi, bese bayayilimaza, baphinde balimeza nabantu abaningi. Kukhuluma umpostoli Paul la, ofundisa umbuso kaNkulunkulu kuphela, oshumela uJesu Kristu kuphela, oshumela insindiso gelekeqe, clean, a sound doctrine of Jesus Christ kuphela. So ke usethi example okufuneke bonke abazokholwa nalokhu akuphilayo nalokhu akubhalile, then abazokholwa babukele kuye bayilandele lo mpilo. So ke usethini ke embusweni kaNkulunkulu uma umuntu ezoba yivila engafuni ukusebenza makangadli. Hayi ukuthi uma engafuni uqashwa abezizwe, uma engafuni ukufunda imfundo yabezizwe, no, alisho kanjalo. Uma engafuni ukusebenza ngezandla zakhe akwazi ukuphila, ngoba yena umpostoli Paul naye ehamba nabo babe isibonelo ukuthi kuphilwa kanjani embusweni kaNkulunkulu. Uma umuntu engafuni ukulandela leso sibonelo, then ke lo muntu akangadli-ke. Usungaqedela-ke ngenxa yesikhathi, angifisi le video ukuthi ibe yinde. Okay, nanka amavesi-ke ozowafunda ukungezela ulwazi lwakho. Uzofunda 1 Corinthians chapter 7 verse 30. We buy things of this world. Siyithenga izinto zalelizwe. Siyathenga ezweni, siyathenga kubantu balelizwe abakwisystem yalelizwe. Siphumile thina kwisystem kodwa siyathenga, siyasebenzisa futhi imali yabo. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. We use the things of this world. Siyasebenzisa izinto zalelizwe. Usho njalo umpostoli Paul. Angithi sibukela kuye, uyimodeli yethu. Okay, Matthew chapter 19 verse 21. Matthew 19 verse 21. We sell to get money. uJesu ufundisele lapha udayisana. We sell, siyadayisa sithola imali. Sengikushilo lokho. Mark chapter 12 verse 41. We use money, siyasebenzisa imali. Luke chapter 16 verse 9 no verse 11 no verse 13. Luke 16 verse 9 verse 11 verse 13. Siyayisebenzisa imali yalelizwe. uJesu ufundisile lokho. Sidela konke kwalelizwe, siyaphuma kuma systems alelizwe, siyahlambulula, siyangcwelisa, siqala kabusha, sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, but impilo esiphilayo yiyo lesifunde ezweni kaNkulunkulu. Okay, bese kuthi bani? Luke chapter 6 verse 34 to 36. We use money to lend. Siyayisebenzisa imali, siba nayo imali ngendlela uNkulunkulu asipha ngayo, ukuthi siyisebenzele ngezandla zethu, mhlambe siyanikelelwa yilabo abasinikelelayo, or uNkulunkulu usebenzisa istrategy sakhe sokuthatha kwabangakholwa kwabangamthokozisi anikeze abantwana bakhe. Mawufunda uMshumeli chapter 2 uye lapha emavesini ngasekugcineni ukuthi ke abangakholwa bayavuka bayikhandle bese uNkulunkulu ethatha kubo azonikeza laba abamthokozisayo, or kwabangalungile abafihla ingcebo yalelizwe. Mufunda uIsaiah chapter 45 uqala ukufunda kuverse 1 and 2, then uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha ingcebo kwababi. Ingakho uthe inkosi uJesu ningakhathazeki, niyodlana niyombathana, funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, konke lokho enidinga kuzongezelwa kini. uNkulunkulu uyazi ukuthi uthatha kanjani ubani
kuphi uhulumeni walelizwe mayefuna ukuthi sikhothame kusathane ngokuthi afake unswinyo ezintweni esizidingayo, then ukuze sikhothame siyofunda imfundo yamadimoni, sisebenze imisebenzi yamadimoni alelizwe, professionalism yakhona, then sikhonze izithixo zabo, celebrate imigubho yabo. Mayefuna uhulumeni ukwenza lokho, thina masisaba uNkulunkulu athi inkosi uJesu mesabeni lowo othi mayesebulela abe namandla ophusa esokweni, thina masifuna intando kaNkulunkulu siyakwazi ukuthi mase sidele konke uNkulunkulu asifunele izinto, asitholele izinto esizidingayo. Okay, right. Siyakwazi ukuthi mase sinazo lezo zinto, uma kufika abantu kithi bezoboleka, thina esikholwayo esidele konke sinikeziwe, uJesu sinikezile umnyalo, yiwo lenathi abapostoli abasifundise wona ukuthi mase sibhajatisiwe bese siyafundisa ukugcina konke uJesu ayale ngakho abapostoli. Ikuphi okunye kwakho ukuthi siyakwazi ukuthi mase nempahla ethile sidayise, mase ne-material ethile siyadayisa, bese siboleka umuntu ozoboleka kithi. Kodwa thina iprinciple yombuso kaNkulunkulu ithi mawuboleka umuntu ungalindeli ukuthi uzokhokhela back, ngoba ukuboleka umuntu osuke exakekile eswele. So ngomthetho we supposed to give freely kubantu, but mayithi umuntu ngizoboleka uyamboleka not expecting ukuthi uzokhokhela back. Yabona ukuthi le system le ayifani nesystem yalasezweni. Kulelizwe mawuboleka umuntu ufuna akhokhele back, abanye baze bayizalanisa imali, thina akasenzeki kanjalo. So uyabona ukuthi ukwenza akusefani. Then ama-systems ke lawo, system yalelizwe uyaboleka expect ukuthi umuntu uzokhokhela, mangasakhokheli umfake enkantolo umbophe or abanye bambulala, then abanye bamthathela izinto zakhe. uJesu akafundisa ngaye kanjalo. Isystem yombuso kaJesu ilena ethi ke Luke 16:34-36, system yombuso kaNkulunkulu ke leyo. Then we use money to lend, siyisebenzisa imali ngenkathi siboleka, then sithenga futhi. Izenzo chapter 4:35-37, badayisa imihlaba abazalwane laphana, then bathatha imali iyasetshenziswa imali embusweni kaNkulunkulu. Sesiphumile kwi-monetary system yezwe, worldly monetary system, indlela abakhanda ngayo imali, indlela abahengehla ngayo imali zabo, indlela abayisebenzisa ngayo ngokufundisana kwabo, lokho kuvela emqondweni kaSathane. Then siphumile thina kulokho, but imali iyasebenza emhlabeni, siyisebenzisa imali, sesidele konke, siphumile kwisystem yalelizwe, kodwa siyisebenzisa ngendlela yokufundisa kwenkosi yethu uJesu. All right. Okay, 1 Corinthians chapter 16:1, siyayithola indaba ekhuluma ngemali lapho ukuthi kwaqoqwa imali lapho, kuqoqela ukuthi kuyonikelelwa abazalwane lapho bona abaphila endaweni e-disadvantaged, indawo laba ngakwazi ukuthi bayiphilise khona physical ngenxa yesimo environment eba-affecta lapha babe khona. So kwakubiza ukuthi laba bakwazi ukwenza ukuthi ba-generate income kwezinye indawo, uqoqwa imali bese iphathiswa abapostoli uma ngabe sebeyakhona eJerusalema kubazalwane aba-disadvantaged. So ke siyisebenzisa imali egameni likaJesu. So ke ngenxa yesikhathi ke bafowethu ngicela ukuthi ngime lapho, ngingaqhubeki kakhulu. I believe ukuthi umoya ongcwele uzoqhubeka ke ekulekelela ukuthi lo mbuzo uphenduleke kahle kuwena ukuthi siphila kanjani uma sesiphumile kwi-system yalelizwe, kwi-world system, siphila kanjani. I think ukuthi ke nokunye kumoya ongcwele uzobe esekwandisa kuwena engakuthintanga lana. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, inkosi yomusa sibusise egameni likaJesu. Amen.